Toyo folo fatu lau tapo e ngamau sa mo nei tula talo falama. Ma lo le soifua manuia. Alo maia mausimai le whaafonga i telefoni o le Aso Lulu, aso lima Fepuari lua afe lua sifuru lima, ale lima tolutasi PMN i Aotearoa. Le aso nafin whaafe loa i ai sui o le kingi tanga i Waitangi, i se pōwhiri o lo tali māloa i le marae o te whare runanga. E afe maafe o wha moe potopoto le pay of islands i le neitau sanga, wha manatu ai le tasi walu wha o, na saini ai le pepa wha avai o le whea ngainga o le te treaty o Waitangi. Na taunu le masi o wha maori o nā wai hono i te pō, mo wha awhia whianga le aoli. Wha atasi ma le au malanga mai le kingitanga movement po le maua maori i le vai tau o le tasi walu lima o. Na whaalian minista o tupe mantamau a inga, o le atu ina atu le malo le mata upu i Washington mo le whaawa wino whaatawa inga i Amerika. O le lafonga o loa po tariffs al President Amerika o Donald Trump na tu ina atu i a ka nata masaina o whaau Sofia i le toi tau i masui mai atunu o mai tonu ai o le lafonga i Mexico o tau fia mo le masina. Na whaalia Nicola Willis e ui le o hawhia i Aotearoa, ai talitonu i eini se o tangata whai o loa awinatu i whafo po exporters o loo popole ina ne i hawhia i la tau. Na ia tā ua foi, le apuipuia le malo whawhatawa inga sa o loto, ma ngā lulue whalangolango mai ma le United States. O le alolo fiatu tangata Wellington i le Mariah Waitangi Park mo le Pacifica Festival whaale tausanga le whaingo le vaesonei, o wha mo le komiti o tapenaina e ono au sirs fulli maafe tangata awai i tausanga taitasi. O vaenga tā ua e au fiali tau vanga la wilo ale Pacifica Cuisine Cook-Off ma le Homeland Concept e whaali ai ngā ruenga whaatino le Pacifica. Vai mele taitai fono o le Pacific Advisory Group i a Maria Mitimeti o latu toi whaapopo nisi vaenga i le aso le wha moe. Whaalia taite o New Zealand Defence Force Commodore Andrew Brown o lo i Samoa, vai mai ele i mautinoa se teimi tone ma e aile ngā luenga o lo ngā lurue le teimi nei, i le taamino sangalo na lua o le ave esea o tane sua o maisi vaenga filongia, mai lunga o le vaa o le manawa nui New Zealand, sa maa ngote o le taulanga o pia le tausanga te luai. Na tā uai Commodore Andrew Brown, ua whaasolo ina whaingatai le au whainga ruenga, o na fuli le vaa o lo ta auto whaatafa i le 5 mita le loloto o le Sami. Ua fia tangata puke kohe wale toi tau pueni pasi manu fohafi e ti ai le Britoma te i Aukilani, ina o toi foi ino foa e le tise i saute mo malanga tu usao, vave masili atu o na lei, i le mai ai o na toi whaalelea le o unanga e fiso o tai sao ai tangata malanga e mai puke kohe i le tau langa tu tutono Aukilani i le nao le fitsfu 5 minote. Na tapunia le puke kohe station i le lua felus fululua ina o whaele tise e le Kiwi Rail le laina mono foa fifou i lunga o le awala. Ma le tala whaaiu, o le aso anafi satu le eilumo le whaamisilonga le taitei fono le vaenga whaupawhai o le fast, le susunga la auli leo Tea Schmidt, i mō lianga i tolu o tau pulpulenga leanga, o le tau mawhai e whaasese le ala le whaamisilonga. Tau pulepule whaatino si solitu la fono, ma le whaatupu vesi sa whaonga i awala o se o tainga whaona pō nei, electronic, o mō lianga whaasolitu la fono ia, na mafuai an whaamuta le pale mia le sunga la auli, i le avea ministau whaato anga mwhai ngā whaiva i le māsina na te anei. Sa mo Tala Fou nā o le nei aso, i manu ia tele le aso malolo le Waitangi te ia tai ao, i inga Fepulea'i Maria Makerita tuu, soifua.